Hello, very good evening. Welcome to MANUNG HUTNA, a 360-degree analysis of news and events. MANUNG HUTNA me ampun putara mukchake. Well, chahi anige akoige achoba kanglup ani classes ni aduna le oiba kanglup ani classes me ki tarik 2023 dagi hogiba masigi kanglup ani irang sida Manipur gi akoigi praja sing Maroina akoig leiba naha sing an sing leiba mayam sigi amna chauna daita lawkiba akoigi Manipur gi akoigi tongan lup sing sigi marakta Manipur gi aramai tengol haiba masigi organization se amna chauna Laiba Lance, a Chowang Low given it. Aduna, Matamdura Manipurgi, quite Prasing the Kulai, Taba, Cookie, militants in the Maite attack Torpa, Haiba often sit up, Ladiba, Kogi Manipurgi, Tungan, Bakoi Prasa section Kagi, Magagi, kind of pressure like was in Maramurga. Aramai Tangle na Manipuri police army dagi loot forward to give any kulai say, Aduna Hariba loot to give kulai say, Mase, Tongan Balambi the sin abogina tabab, Masi cookie militants in the king Naktung Navidamuta, Maite Prazang, Navidamuta Aduma, Sina give a kulai, Manipur governor Nam Apel to Wadagi, Lanshida, Mahatana, Kogi Karigumba, Tundu Laitaba, Amadia Kogi Santiki process the Lak Navidamuta, Hariba kulai sing Sibaba, Manipurgi governor Ajay Kumar Baladas, Sinakibugi Wafam like Rabani, Aduna Lure from the Hojik Manipurgi, Hoigi, Kulngakosing, Amadi Tongan, but Lanchida Saruk Yaruba, Manipur Kanabaki, Manipurgi, integrity Kaiviar in Laogiba, Muising Ski, Makogi, futures, Amadi, Makoi Oriba, Makogi Fat Checkari, Oigage, Hajik Manipurgi, Hajik Hana Palamba, Sarkarsi, Chahi, and totally Makoje, Karigum Amata Tolamdana, Manipurgi, Prazagi, Karigum Amata Kalamdana, Center the BJP, Lengak Laylana, Manipurgi, BJP, Lengakna, Center the Sinatoma Matunda, Manipura, President rule laga Manipur da president rule gi marum da mapani gi changjal central forces me amkna toning da tawga leibasi akhoi yamna mek seng uraba aduma mikuba ma oi aduna hanak Manipur gi aduma yamna achoba natural calamities sing chawnu warba matam da so Manipur gi akhoi gi Miam gi Mochilla Matunda Manipur gi Tongan department sing loin amuk tokraga Arambai Tengol Haiba Masigi organization sina Tongan Mufam sing da koi mi rescue the wa mi evacuate the wa koi anaba sing safe to gi achobu thodang amuk so laibak miam gi thamoi the pen gi bagi afam lei aduna hojik lureibu afam de Haiba Arambai Tengol gi musing sigi marakta Arambai Tengol army chief commander oiriba Asem Kanan Pabagi Adugi Wahu Amkakta Narangi Numidang Ahing Dagi Achoba Koi Manipur gi Tongan from Jinga Achawirang Topu from Lere Aduna even Paumi Wawa army singi Makogi Lichain Purakpa Tongan but Prazasing Furakpas in Maramorga Yam the Kahan but Tamtibat Koi Adumba Koi Yam the nightmare Adumba Koi Nundang Koi Hivaning Arang say Aduna Adukimatic Yamaba Nomai life round more than 200-300 life round army personnel singa Nomai Kau Kibu from Lay Aduna Hojik ATG koi THOUMI PHABA MARAM CHABRA haibagi tongan protest ng prajamayamgi maikegi lakpani aduna maroi ngase koi thamjariba topic ATG THOUMI PHABA MARAM CHABRA question mark ni. So joining us tonight retired Colonel Santikumar Sapam. Oza Santi, a very good evening tarabuchuge. Aduga Dr.Dhanabir Laishram, social scientist. Appreciating your joining. Aduga Aroi Boyna ngasi guest in action bigidaba oza Dr. Yumnam Premanada, head of Department of Law Manipur University. But as of now, Lambigi Chatok Sachin gi Kudong Sa the President Oza Premanada, he is on the way. He will be joining very soon. So I welcome all the guests once again at the THOUMI PHABA MARAM CHABRA. I randomly Oza Dhanabir Hana Hitalakshage. Aduna Oza Dhanabir at the THOUMI PHABA MARAM CHABRA have the topic itself is a very big question. How's it going to be Manipuri issues? Aduna CBI gi Hoigi Oiba press ki Hoigi notice some Kaksutole, Makoi Topoze, Makoi press release ni www.cbi.gov.in the Tokwa Dumba press statement. Aduna Fariba Arambai Tengol gi Mioisi, Tongan case me Jenny Habigi Adugi Makoi Sengdok Warol Haibari Hojik Manipur Pradamiam the whole Pirangsta. Aduna Hojik CBI na Sumba Ikang Honga Sumba press statement Tolakpa Narangse Manipurgiam the Maruiba Hoigi Manipurgi MP or Balasham Sanaza Womika Assembly Constituency El Ramishorga Governor Marakasanga Yam Tonafana Ladiba Kogi Tangol Loi Mayam Kanabagi Choba Quitodang Logips Ure social media. Tawabo
सानग्रीबा वारीजे हजुफाव मसिगी चप चाबा गवर्नर अमदी सिक्योरिटी एडवाइजर मखोइना ngang मसिंगजिगा खoi मनपुर की MP अमदी MLA चंगजिगा अनि जिगी मसिगी ट्रांसपेरेंसी अमदी मखोइ मनुंग दलैबा सिगी अंडरस्टैंडिंग जे खरा वाट पगी अदुगी वफम लै अदुना गवर्नर नसु मरा लेमदब थादोके गा हाबिगी वफम न चिंगबा स्वाइ सिदा यामना खोइगी चमनबा आंसर थमक वफम दुने जिग लाइदिसे सो हाउ डू यू सी लाइक हजिक वरी फिल्म से प्रेम सिगी वाहंग सिगी पाखुम सि पिबो मतमदा अरामबाई सि खितंग ये खता यारोय को नाउ आहान वाहंग दे 3rd May की 2023 की दुदा युम मई थाना दना नुमई कापतना मी हाना ब मतमजिदा कना के दोगे है क्वेश्चन हम ले इंडिया के सिक्योरिटी फोर्स में हम सेंट्रल पैरामिलिट्री में हम लाखिबा केसु तौदे स्टेट पुलिस सु केम तौदे स्टेट सु सेंटर सु अनिमक्सी करीम तौदना लेबा मतमदुदा मीजे याम हेन सीबे याबा अदगी मी याम हेन युम मई चाकतना खोतना इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन जी मसिंग याम ने हेंकलंबा याबदु अरंबाई थोलागा ngaखिबदगी खरमक साफगिबसी अरंबाई सी याम चावबा मणिपुर खुनाई मियाम दे याम चावबा क्रेडिट अमनेबा अदो असेंबदी हाना मोई लेजरंबा माई लुपसी कल्चरल की रिलीजन की मणिपुर की चनलोन च ट्रेडिशन की करीगी सिगुमदा लिंखतन लेजरंबनी अदो मीसु याम नते को अदुबो होजिकी लैरिबा 3rd May की मतुंगदगी सिचुएशन दुना डिमांड तो हाइबा तारे आइदि इरमदम सिगी मियाम कन्नबा खोनबा मरिपा के दोंती येंगा नहा मयाम असु ऑप्शन गे होजिकती क्वाइदगी चावना लिंगबा लूप हाइबा तारे ने को नियरली 1 लाख स्मू लेरगा यूनिट मयाम लेरगा लेबिने अदो मोइसी यामना एक्सट्रीम होइब्रा हाइबदुदी से गवर्नर ना थोकपा खुलाई थिंकलउ हाइबदुदा अदुम अयाम्बा लोइ थिंकले खलिको थिंकलिबदुगा फागिबदुगा पाथोदी लौगिबो खुलाई से का हेना खो युमलक्ता लेटर हाइब तारे अदगी फागी म्यामदी मनुंगदा कापा याबजु लोइ नते आइदि नोंमै अदुम अमनबा फत्तबसु दुम यावरिनेबा अदुजु दुम थिंकले अदुगा लाइबा सिदा सुम शांति की होजी लाइबा पोचिदा गवर्नर ना मोइगी लुसिंग बसिंग कौरगा वारी ताई सागी मतुंगदगी खुलाई थिंकटपगी वारी सागर मतुंगददी मोइगी एक्टिविटीज जी कैसु लेटर हाइ तारेको अदगी होय मागी मोब थोको मतमददी अरामबाई जु मागी तौबो याबा दि याम तौगी अदुगुमदुजु खोइना अंडरस्टैंड तौई अदुगा सुम मागी कनोजी सुम यंकांदा थेंगदरपदमु हंदकी इसिंग चावदुदा मोइगी रिलीफ पीबा खोटपा अदगी रेस्क्यू तौबजी अतैजु तौइको अदु मोइना तौबजिगा तैगदी मानद्रे मोइना मीसु याम यामी यूनिट सि याम लेबनिना लार्ज स्केल द फजन तौइको लोइनमक्सी येंजरगा को ngasi semiba sembiba potse aidi ngasi topic se aramai phawji maram chabra ji hangba ba hangam oiba maram aidi maram cha di lobje baisu keno da kariguma magi case me ama supreme court ki hojiki magi directive to ki matungina CBI na phai na haraga su sidai yengba yare ji tanja chaba chada bhaibam leidina ko tanja charakta matamnina wathoksi yam chauna thoknaba oiba yabagi maramsida akoina su khogi speculation me am leiba aidi kaidobugi si phai no kaidori no gaise sida irang amona thokna bo honabagi pot manba ui kaino da manipur tha muthatpagi wathok leriduma sina diversion tawiko adagi di tasengna di sarkar sembada bo popular government ama lagnabagi tawrisida jo sin su saitheng ama dum pidabadi nate ko adagi amana amu akhoigi karai tare irang leibu me amjilo thedok thejin toroga ado atopa mana moreda ngarang motada moi rally chali ko adai moi ju maroina khoigi kuki gi kamjingthang gangte na ke gangte haiba maroina 2023 gi October 31st ta SDPO khoigi singtham anand hat khibigi moidi asengba hat padugi midu masak nai na maming leina leini dena ko aduguma phaba gi potuma tore अदुगी दु रैली चली अदगी दी मोई मीटिंग तौरे मीटिंग तौलोरगा मेमोरेंडम अमा सेमे अदुगा थ्रू डीसी की खुथांग गवर्नर द पीरे अदा असोमदजु फाबा की पोसी तोरप मतमदा न्यूट्रलाइज तौनबा असोमदजु साउदनबा गायना लखटप मानबगी पोट खरजु दुम यावरिबको अदुना मतंग इचा चादना फाबा की पोसी मतम चादबगी पोसी मिदी अदुमाइन खाली अदे यामरोन होजिकसी होजिक फाउसी तखोइना साइगी
ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯅꯦꯝꯊꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯔꯥꯝꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯐꯔꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯎꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤꯁꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯃꯤ 10 ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯂꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯎꯖꯕꯗ ꯃꯀꯣꯛꯀ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯌꯦꯡꯖꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯂꯣꯏ ꯊꯩꯗꯣꯛꯄꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯤ ꯋꯥꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯛ ꯍꯦꯛ ꯍꯟꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ 10 days ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯂꯥ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯥꯡꯉꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈ꯭रे ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯝꯈ꯭रे ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯗे ꯇꯨ ꯗे ꯂꯥꯏꯐꯇꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇꯃꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯞꯀꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯟꯅꯕ ꯑꯩꯅꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯁꯤꯁꯨ PR ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯣꯏꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯅꯦ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯁꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯃꯊꯪꯗ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡꯗ ꯏꯁꯨꯅ ꯀꯥ ꯑꯃꯗ ꯄꯣꯠ ꯆꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯀꯥꯔꯇꯨꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯁꯜꯂꯒ ꯑꯃꯃꯝꯇ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯒ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯀꯥꯗꯨ ꯁꯤꯠ ꯅꯥꯜꯂꯤꯗꯅ ꯑꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯏꯊꯣꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯈꯨꯟꯖꯜꯂꯒ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯏꯊꯣꯔꯛꯑꯗꯤ ꯀꯥꯗꯨꯗꯤ ꯅꯥꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯤ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗꯩꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗꯒꯤ ꯁꯨꯔꯖ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯤꯁꯨ ꯄꯣꯛꯏ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯍꯜꯂꯝꯃꯗꯤ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔꯦꯟꯁꯤ ꯊꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯀꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ MLA ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤ ꯎꯅꯩꯗꯨ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯅꯕ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯥꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯕꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯩ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯄꯨꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯖꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯆꯥꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏ ATꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ CBIꯅ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ NIAꯅ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯃꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯈꯪꯍꯟꯕꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯗꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯅꯟ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯏꯍꯧꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤꯗꯨ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤꯗꯤ ꯏꯍꯧ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ATꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯐꯥꯈꯤꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ CBIꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯃꯥꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯀꯦꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯛꯇ ꯆꯦꯟꯅꯩ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯨꯞꯁꯦ ꯑꯅꯗ 10 days ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯖꯥꯏꯂꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯀꯤ ꯑꯦꯅꯥꯎꯟꯁꯃꯦꯟ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯇꯣꯇꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯄꯨꯡ 5ꯗ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯊꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯐꯝꯃꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣ खिदंग खेनेजे प्रेम हानगी आनंदी केस तुना मैना पाबी म्याम तौबा अतोप यावदे हबा अदुगा अरंबागे सिना प्रजा अरंबागे पुन्ना तौबा अदुना निखरा कन्नजु उरिसे अदु मोइना नुमि तरानी था भाइसिसु मियाम दबुदी प्रॉब्लम दि याम ओयनी को अदुगा साना नुमि चाउन हेते लौसलेजे मोइ करिगुम म खल्लगा तौरिने अदुइ मनुंगदा थादोरक नेबगी स्ट्रेटेजी मसु यावरम बजु मालिको अदुगा माइ यूनिट सु यामबा दगी मी जि मेन पावर सु यामबनिना हान दौनदि हेक तोकदौदि मानदे को अदुना सरकार की माइकेदिगा सु मसे गवर्नर की माइकेदिगा सु मसे मियामदा याम ट्रांसपेरेंट ओइना मरमदु पी खोतन तौरगा तौबुजु याम फै अदे अमना मु असेम काननजी हान पुलिस पर्सनल निको अदुजु मागी ऑफिसर मचानेबा ऑफिसर दि ओरिमिनेबा अदुना मंगोंदा अदुमाइना लाइरमगदा पोस्टिंग दुजु
yam hena keno to buzu thajabadi wale adu loinabak tu cc tawai phabani hadi maram du pi yaidana tang adu da adu tawba adu da adu tawgiba adu tawgiba adu tawgibaina haina lalobujing ge phaba khotpa punmuda yamna pireidana dumaina mana ma involvement leba case me amdo aduju leitaba aduna kitang di maram chadaba male matam jiga ju khara tang chanadana thodosi thole do irang je sum leptana mathang sum ferment tawar leinana ba tawba man wi mongju uina dumai thamjage okay ai oda santi lakchege adu oda ajik cbi gi special court ta putogani habi ofum laire manipur gi airport gi mahak se guwahati da pugre habi gi adu gi statement ko thole ngasi ngasi makko aduna akoina just akoin past ta tongan ba koi leaders me amna thamgi ningjang bya baje india gi home minister amit chana habi se akoi maroina koi gi manipur violence masi terrorism na te masi cham chamba koi praja sing da masi lebak ning banung amade akoi gi lebak nung sibgi tholak pa adum ba feelings some of the Horpalani, even Manipuri CM or Ramba, Siri Nongdom, Biri and a Power, Karimba, Kogi, normal Silak, Puta, Nas and the Kulai, the Pyro, have you often do Masamang of Fundokrabane, Aduna, Mahoina Zui and the Boli support our money, high organizations, the other Haziksi, Command of the Kari, Maram Gidamagda, Muising, Kangatlaga, Humoga, Tiraga, Farbagi, Adugi, Kogi Tabam, Chatar, which is highway, she's on up Kakla Maramdi, Aquino Rambazi, and a governor, Ekebala, Amadunda, Aramai Tango, Loin, Mayangan Muki. Kulai tinget krama dungda makoi yo ina di am normal si legre mo kulai paidre han kulai phong paidre salam bata ga ju makoi haji kulai am da paiba u gidrabne koi lebak miyamna aduna haji akoi na yengba yari se makoi gi koi future je haji akoi gi center na kamai to ga lepak ka tawribino han state government lai rambu state government lai tre haji kari go wafam da thambu yadre state government na makoi gi damakda haji kari policy po thokpiraga makoi han lai ramiba koi gi mla mantri mayam khak se haji kari go voice to amada ta de moi gi maikai de haji film jira hazik makoi gi oina di makoi gi responsibility laitre habi wafam la makoi farju patra jo hazik mla amam loin mak oire subna dagi akoi gi hazik makoi matam khara pr lebi wani mla di still oiri makoi gi power jaga khara da adum sina ba ya ba leire kari motam be ai prem masi gi thodok se yam nuai taba ka haitara yamna frustrating oiba kano mne ngarang gi se ko ai gi mota ai chora na makok te e haipet haijege bako mase akoi manipur se mase kamai to gibuna lenga nganglei ba mising se mase angak pani ne khamjei ba inako down the channel mamangi warasu mamangi gamen osu mathaki handaki gamen ota su akoi gi chingmai su pung pak na pa takhai raga popi ga thar jing se tuin tum tum lai bingak tane ba to ise ko akoi lebak se to ise ko mase da fail ro ise mla akoi gi mla sing se mi ma sibi matam dana matam tak yobuni loi khangbane ba ko they had all the informations masaki chingmai kai bagi respective mla sing do oi khagini ai chingmai se sidena pupi suk thare mi kya la e burma de kya chang e loi khangak tane ba ko simyam se loi khangini burma de gi du tangak pa do ma haira kumsi ko example haira kumsen lawr se ba adoi tarsu magi chingmai sida kokthok khare poping ata thagre ma khangine ba Masi MLA moina India gi kolom si pairaga mana gamen na sign tori bani magi responsibility na tabraba doko adu tadi mahana jail da thonggodamni popi thari bo mayam do adu gi respective MLA sing do adu hana tamo adu mai na som taru po masin gi ganda gol phatta mayam se adu MLA am lai re adu matung da NIA mamit udabro du matam da khang da bro ko NIA, CBI, then feel even Assam Rifle Int network also. Kang the bro. Kaitubuki Adumatum, the Gim Asian local no. Popi Haba is Maman, quick government, Yab, Port Amaraba. State government also, central government or Betarso. State government and Locotre Haitari, central government of the way Hydrino. Hey, Nangi do that, Popi Tala, Kaituana, money information found the Kaitway Hiner Trino. Aram by having one creator of ne. I am showing you a call. Isam Chamba, Kaitara. Icham chamba pakhang macha sing sei da moina akhoi manipur gi thang ta haina cultural lai base mase se kanom gi tawda ya te akhoi gi de hodok pani polo hodoi sumaina polo se manipur da hodok pani world famous to isma thang ta hai base international sport mo ro poche mase se subsequently even olympic to yaw pu yari bo pot amane ba adu enhance to no wa no mo ne semjar pa adu ma semjar pa ma group amal len be wani sigi irang se thok pa matam da adu kai do dori third me da thole irang da kai do dori akhoi meti miya ha Kana chalaka kalui no moi security forces me ana dum irang do thopu ya de na kan mangam bro topung da mai thaba matham da kai kalu boi tau hite kan doi control tau hite
Sumai to na adu yam sensitive oiba matam tu da sensitive oiba tu da rally to re noi pai le hai ta di moi ju chala ka control to ya da bro rally tu cancel to ya da bro why adu ma to dri na kai to to dri no adu ta ra di adu to da dagi adu gi matung ina akhoi chomna khad di mi do kan to chal rep to chal ko adu matam da rep to chal tangkhai re yum nai thakale adu ka ri do ri khoi dia pham le do ri bo khudim se laga upai de ta na ngang isa sing jime ya thulei na tro adu ta di phagi ga lun pharo 파괴가 런 파워 런나마 에티 런모 런나 에티 런모 런짱어 파비용나 코이 거 런짱어 파로 아두나타디 파비야로 해봐 그래도 왜 파도는 뭐는 크리에이터 우리나 또 스테이트 거먼트 as well as 센트럴 거먼트 뭐는 크리에이터 보네 에이전시 양 컴퍼니 머니푸르 레이세 보더 스테이트 오타디 아코이 투 디펜스 레저머니 세큐리티 레저머니 거 아두게 보더 스테이트 오타디 아무거나 섹션 레바 아두 섹션 메시지 맘미 또 우설로 까이기노 하버니 अदो बोय तो मम्मी तो उसन बदगी ngasi di kai sare akhoi dia akhoi me kang khong sare sei da ima iben ngasi ta urpa se lai lai ta lai me se ka do mai hi dori aduna ai kano di masi yamna pe hai tare central government as well as state government da ai masi yam phajana kan thamjaningi ira cha nu pang mayam sing se aramba sing se noi phage loi pharo ko jail da thamon loi ma noi na noi se international ne khang tar di ko moi se international amat na te moi se bal tam jaute akhoi gi irang thoiba manipuri se manipur habasi integrity se asom nakan dagi laga america na funded tawraga mamang ai dagi maina to na same dal gi ba christian country na same da tawge na tam che sit yaroi ning thogi akhoi pai pu na thom bani hana adu chung thor pa angang sing ne kan gani na adu mayam du moi amam taro pha ge hai ro atatai ta halaga ma si ki na to adu mo to kanu atatai ta halaga amam pharaga atai su ki na to adu di to kanu adu di lebak si am si soi ni eti da le ba isa sing amata anti element anti kanon tanate anti national tanate leiba matam si da discipline da akhoi army da su ko akhoi gi jawan sing discipline le ta ba khar yaw re adu di akhoi na dum phaji phu da na khota na dum tawi ko eti gi so dum tawi ko mo gi taw ta ta na ti sa ta ba nga ni di loina mo kan taw ya tab ni na loina mo barabar ta tab ni na adu mo do di khar pha ba yaw mo eti na sum tawri mo war ta sum tawri adu kan tawri ba ko adu ga eti gi pha ba se sidi ne no generally si ai hai jege sagi nungmui hap laki bai che hockey stick pa khana ya pote me do matam tu da cartouche do pa ya pote mi di AK47 and M section rifle da toraga torai ni mai RPG ka pai du di right they were very well equipped adu khatan na khulai khatan na media da ho moi kyam thina advance ho me america gi mi kano home le mi ni ada da journalist adu ki 3rd May 2023 da adu am na well plan to roba kano mane irang amani adu tori do adu ma ya close to kan to mit usale kan sida moi ki han moi na asum na kan power pai hele na man amam khan chwan amam khalaga tum phage adu yaroi ba adu ta ji loi pharo ne ya ji phage loi pharo noi na ngam dab do se ai hai se khoi aham da MLA me du respective MLA me do jail loi khum do ni moi se moi na ne le ba mangali se khanali se moi na ni moi di responsibility ne do ai ki le mai sida ai ki chingmai sida kana no se ching thari se thari mi man hana report to godam ni sumai to dana assembly da buthok godam ni sumai to dana ICC thare si yaro na buthok godam ni kan tumin ka do pham le ri adu di ko na di hinjala ka da praja da tare ha mo ji cha do khoto loi thala mane lawro mane adu very unreasonable sig irang si thola ka du da di irang si amtang haukhra matung da di akhoi gi isa sing se mo su kan na honar ini ko kan no honai ni a da chatna khotna kan no honai ni adu gi da kan no chapu adu da to me na ma che pha tar di adu yaroi ba adu irang haune ba khoi kan no sida adu di yaroi ko adu na sigum se to bi ganu aina strongly thambi se ko to the security forces as well as the Indian government and the state government sigum se to bi ganu ko pha ge ga loi pharo loi ba everybody each and everyone ko adu ga amam phar ga na ni ki hen ba khol ma se to bi ganu se ai thamjage okay so I welcome Oza Premanda team theni yawi re aduga nungai ta thok ma su zagi tajai ngasi je maruina khoi ngasi gi laiba khoi gi maruiba ngasi topic se nei na ba yaw na ba lambi da lakpa matam da accident thok koi pau du da re oza hajik se mai ge loin kai re oza ngasi pen da ngang bi ro ngasi de ai lak jage oza aduna maruina oza hajik ngasi khoina khoi pukcha topic se 80 gi thoumi pha ba maram chabra
aduna arambai tengol gi thomi phaba si maram sabra haiba lebak myam praja myam na hangbo wahang dune ngasi ekhoina pukachaba so ai question in chef laksage ai mawang nang sai thami gi bage sani gi wafum myam khakti tabi horamroi so please arambai gi mi phai siti ko siti yam di lale lan ba sida khuina defend tok tamni lal ga chu phadi phari ne phaba siti fake ne ba ko aramasi ko mai tawduna khoi legally fight tawgadra natragana pressure tawraga sidi yam kana aigi justification si put ani dani si am lai put mi loi khang mangak tani akhona mu haijabe bani arambai tengol na tawrisi they are performing fundamental duties enshrined under the constitution India article 51A haidana fundamental duty mi yawre si supreme court ga sapa yai si fundamental duty tawbusini kwai maru si moina tawrisi di constitution the people duty to tawjabane adudi phado na ti moi sen khambade award pigadabani moi se kokhala kaino encourage to hum thui ne ba sembudi ko ona taina bai tare mayang mi sumaina sunga si panjarabada fundamental duty tara mathoi yawu sida ani khaktani aina panjari se amana to uphold and protect the sovereignty unity and integrity of India ai si ni moi tawrisi India gi sovereignty si sokna mana tru lan ta slai jibo May 3rd 2023 dagi foreign machinery yauba team mamana khune terrorist hai ko muji clear terrorist ni mu terrorist lak thokta ba aduna wari amni ko terrorist lak thokta ba terrorist organization declare ta ba adu di politics ne ba ko aduna ta moina tawri ba ek tu di intention to strike in the mind of terror haidana akhoi gi masi akhoi gi section 15 of unlawful activity prevention act yaubani aduga army act yaubani asam act yaubani ko loi ba aduga housing anoba law bharat nai sanita gi section 113 da terrorist ek ni yawbani ko terrorist ek ne ma tawri dudi adu mayam du ngang ne thamakta moina akhoi gi uphold and protect the sovereignty unity and integrity of India ngak na ba moina duty tawjabane ba ko adu atoba duty amana sida haisi to render nation service haisi si moi to nation service ni sidagi hena tawningai leite nation service se aduna si ai gi wakhandadi moina tawri arambai tengol tawri fundamental duty do pangthokpane si akhoi punama ki tawhum thokpane fundamental duty right nataba duty mi landare haraga mi lan taro ne Pakistan tra China na akhoi Indian army la ngau do haiba yade ai are putho ngak leiba ngak pose si fundamental duty ne bose si de hema duty leitre adu tawdaga adu duty do khwai handoini leibak si kai do toidro mi lok sandro ba mi myam je hala matam du da moina kanbagi kanoma duty m tawjabane aduna ai ahanba wakhlon je aduni ani subadana akhoi gi sinamu constitution natre akhoi gi bharatiya nai sanita aribada Indian penal court hadu adu right ong piri maduna kaino kanda right of private defense di magi body natraga magi property natraga migi body soibe migi property soibe adu da min attack tok ta gadi madu ngak thok gi right ma law da pibani ko India gi law je criminal law da piba right of private defense hedna section number 34 dagina 44 bu piri bako si ani sine sida moi defend do yare amana phandam sida akhoi yawri we are par arama tengoi habi kaino moi to akhoi represent tawini akhoi mayam akhoi di hakjang somni ngam da bu moi akhoi mayam si kannana ba thulai ne bako aduna moi to si akhoi mayam mahut silaga fundamental duty tawbani aduga right to private defense si exercise tawbane bako ani sida moi si dum defend to bu yagani khale wakhanda adu hoji bokta masi gi akhoi hai wakhalon si government India na musung government Manipur na masi acknowledge tawba tawdabra that's the big question ne bako aduga hoji akhoi na tabada pharisi NIA na tawini hai ko NIA adu dang do amta ai singdok chawge hana mayam mamang khoin mayam khalam je NIA na phabani hena khalam bani tawdu ngasi akhoi Central Bureau of Investigation gi makhoi press statement magal thoe makhoi www.cbi.gov.in da thokone aduna Manipur gi arambai tengol gi miyoi ma fare haibagi adugi CBI na thokpa makhoi notification ne aduna investigation is still continuing haibani fare miyoi se moi ngasi Imphal airport gi na Guwahati pugre haibagi adugi report am khaksu makhoi ngasi press statement thadoro leire NIA na phabasi aduna sumdoi ne banatra CBI na CBI yausli ko edo CBI ge amom da moi di criminal investigation kaino ni moi na mu sammini CBI na haibasi he was involved in various criminal activities related to Manipur violence in 2023 haibagi
adugi statement amu yauri the information related to his arrest has been given to his family members to akoi pigre habigi adugi piram me haire moi che chang mayam khak CBI na pha matamda aduna haji haire je CBI gi special quarter ma se heng pudhoni habigi adugi wafam khak CBI gi press release am khak thoyur aduni akhoi yamna sei na bam pu eba ko NI na phare na lautho NI na phare ha gadi NI ekki makha ta tawtare ko CBI ju sabani mai su investigation canon agency ni tawudabu magi di CBI si kya yauna da bani summa sida ado CBI si da sangu eba ko CBI si da akhoi na haidu CBI si noina pharo law investigation tawro si report ma leram doine ba ko aduna madu report to khuyeng mum changi akhoi si aina khamada akhoi masin je khatnara ga dum leidana ungjan naraga si da politics of violence haidana mina lan tar ko nataba akhoi masin si da politics of violence ma tawri ba ko masi akhoi yanam taba ma changmani khale loi wana re nauji ko lambi chatpa yade adagi di thado hairi unconditional release to hairi natra adagi di khrai rai sabha gi member ga chatna governor unai bani do karino akhoi si sidi mi phao pun bai si investigation si police ki thabak ne ba ko moi to ju police ki role ni lawri si jo aduga other problem sai matex da ma hajiki haiba sem ziki kanan mi haiba mi si ki mathak ta hanagi koi police ki FIR record so mutta laiti habagi adugi paw musu lai adu ikang khangau na laiba aram bai tengoloi me am khak tagi mahak si thoina ma ji koi randomly khangat laga mangon da fan bagi adum order khak la ko sai political issues kumba natragana sai any kind of diversions kari ubu phami sai bas yam haibe yare yam haibe du karam manu da khoina khangdami na du pang ngang su sum da ban khale ko ado ai gi wakhan da di my humble appeal da aram bai tengol si yam kan ba tengol ni ko tengol adu di khoina phajada ba di tengol di group organization haibani irai la bu don da moi di social cultural evolution ma la pui organization ni tabu tabu irang sin ya da na ai du shidur ka mi no ka pa ga ina sei sak lai puti culture gi adu si roidro aduna right to private defense tok jabane mangang sing sina ana aina khamba da moi cha force ni adu ai di mamang su thamjaki bani si dei da moi gi mi sa amat ta pha ba ya da na ba ko general amnesty ka we law gi maron da general amnesty ama government india am su government manipur la thok da bane aram bai si moi si leba ngak pagi defending the territorial integrity unity integrity india tawrini render akhoi national service tawrini right to private defense exercise tawrini aduna moi si amatta phaba yaroi haibisi general amnesty ka weba ko aina kham madu lautho ko chumbarin khale moina khulai numit am khulai saina tawkhibado yu nam nuksidri yone singda governor na notice ani ni thoidu amana ngasai illegal ngasai weapons dune looted weapons du surrender to haibane ba ko adu February tai kun ge taret oiram sai da tawre sida moina kai dei lai no khulai no khangni lambi da taramani khangde khulaga arei ba khara moina pire ngang sing sina piri du kaino kanda india si lu lei ba ni na khulai adi pa ya pote arm se ga explosive ek lei bani na adu khange ba ngang sing du na governor na haibu moina respect tawi sing da kanam respect tawti pai chali rang na ju ui khoina adu da na illegal looted to na kadai moi gi di illegal looted to legal and license gan ta han gare moi gi na akhoi som gi na angang map tawri haibani da khulai sing du pi dana honari khulai du moina pairi bara lambi de khuli bara khangde tawbu respect amni tawri haibani da adu sing du gi madu gi ka hata befitting reply ama pi ga da bane government su adu tawdre ba khoi ona taina ba akhoi gi pin point to hanak si lokhala si kaidau yeng si irang kam ho ngamring si kain tawri haibani da si gi lalong si diam chumde an ai gi humble appeal da huji lai MP hum ko manipur we 3 MP si suspend animation leite parliament suspend animation na te ba ko MP hum ji thol ko matam yaure tholok pai di pangang am na taba moi hom punna we represent manipur gi ni ko outer manipur ni inner manipur ni rai sabha si manipur ni moi hom punna tholaga tinyo tharaga akoi gi mari lenim authority da wa phajana thamba adagi de akoi gi MLA leiri singse akoi gi assembly si put under suspended animation ni MLA di suspended animation na te ko MLA di full power leiri ko khanga da bani assembly di power lekte bai suspended animation ni MLA di still there leiri MLA pulap tholaga si ko gi kaido bu ya ge khana matam ne ko tumina uchi makhung changbugi life tu te kem kana roina ko sarkar assembly di pakuma pulli sumaina praja da waraba ade akhoi kham thenga mani hidegi na leitre manipur gi maming du khumjal lor kana khumjang ngare adu gi matung da mu ji aram bai tengol gi mi mu khala phagale natra adu si sing si kai dog saibano adu taw ge harga di case su khudak ta transfer su taw ya bani provision lei bani CRPC da haujina bharatiya nagari suraksha sanita kawre adu makha da
ट्रांसफर तौरोदन हुजिक तौगेगा इसे तौरो नत्रगना बेल अदुम पीबा याबनी को बेल पीबा यादम त लेते नन बेलेबल ऑफेंस है बेल पीबा याय नन बेलेबल दी लो द हाइजबनी अमाय तौदना कईगोम म सिललगा खुदक्ता इरांग फन मम चंगे हाइबनीदा अदो मीदुन ngasai terrorist oidana unlawful terrorist organization oidana kotana tawragadi that's different thing ko adu din natirna arambai si huji luom tana ma se aina yadi laukok te waji bokta aduna ta still legal organization ne base law ne yaba organization ni arambai tengolai si ma si law ne yada ba nati haibnida adu du moina ga mathom khangda ba section mayam article mayam panjam di chum de dana ko ari sakpudi safest way di akhoi MLA मैम थोपीरपा MP मैम थोलगा मखोदा जनरल एमनेस्टी हैदना अखोई इरांग सि लोइद्रिखे मणिपुर सि नॉर्मल सि प्रोडक्टिखे दी अरामबाई तेंगोलगुंबा विलेज वॉलंटियर हाइबर चिंगबा मोइसिंग लेबा ngakpagi पुलिसिंग की रोल सि मोइना लौबनिना मोइसि अमत्ता फारोय पुलोय हैना जनरल एमनेस्टी म लाउथोकपा अदुना safest way नि अदुगा फारो खोलु मयाम खुदक्ता without any condition थादोप चुंगबनि खाली नत्रगा देना खमदा इरांग सि हेरेना कंखलकनेबको नॉर्मल सि हाइजि लाक्सारगा इरांग लेहेंदबम चंगद्रो मधु याम वाखल लेना अगर प्रमाण अखोई ममांगी तारीख कुन मे तारीख कुन मणिपुर थाबगी अचौब इशू अमखक लै अदुदा इंक्वायरी कमिटी अम सेमगिबने 15 days की मतम थागिबने मणिपुर हजिक लैबो गवर्नर की माइकेरिगे 15 days मतम हेनगरे अदुदा हजिक 15 days अदुजु हजिक अचौना अचौब इशू अम ओइरिबने मणिपुर 48 hours बन गताउदना कोकोमीना अदुना स्टिल हजु अदुजु लोइद्रि इरांगजे अदुना अदु लोइद्रि मरक सिदा हजिक सिगी होइगे ngरang nan sing chawgi khara pharakpagi awana mayam marak sida arama itengol mi phabagi sigi amakak center da satharakpasi swai dang sai gi khoi irang sing loi divert taunaba khoi india gi discrete agenda lai ni moi ri khoi divide and rule gi policy am ka adai duri kamai ni yengbiram be akhoi na di mari lainaba masi akhoi na di haibada फजदे अखोन हिडन एजेंडा से हासिनदे अखोन सिनबदा बिगर कॉन्स्पिरेसी को कॉन्स्पिरेसी में लेब्राना लोगी मरोनी कॉन्स्पिरेसी में लेब्रा चिंगनेबो चिंगनबा आतनी तौजुजी चिंगनबदी सिंग चावबदु जगा खदे सिंग थुमिबने हुजी को अख्वांग योरमबदु खुद हंदग्रे हाबी वारी नेबो को अना दुम लेरिबनी मरक सिदा अखोइजे मनम नंजलक हाइतारे प्रॉब्लम अदगी इरांग वायलेंस अदगी पॉलिटिक्स मनम नंजले नाकलम सरकार सेमु हाइदना दिल्ली चप काउंसु लेइदन को हलक पसु लेरि अदुई मरक सिदा मु हार्ट तुपगी इरांग वायलेंस सागलेबको अगर कम पियागुम कईगुम सांग थम याबगी लालोंग पिया से लौटोपदी लेतेदनको 6 months यौरक्तोरे मथंग पार्लियामेंट की कनोदा विंटर सेशन मॉनसून सेशन पुथोरकदोइनी अना अइना खमद मदुमगी पोर्ट कसी लेबरा कोइसे लांग लेबा मीगजे खडगनबा वायलेंस का पाम माइना नत्रगदी अतोपना ngaktagadi यारो मोइना ngakchaba ngamoi kainanga इंटरनेट डिस्टर्बेंस आयोरे काइना अदुमगी पोर्ट अमगसु लेरिबरा लेरमदबसेको अदुने खोइना कॉन्स्पिरेसी हाइजे कॉन्स्पिरेसी इरगा थोगलोइसिदी सिदी पॉलिसी द मनु फुम्मा यावदोनी फुम्मगा मदु अदु अखोइना खंगमम चंग अदने अखोइना लास्ट अखोइगी मिहुते द तारेदो मी दंग ओरम हुट यावरमद्रेदो अना अखोइना मिहुटसी असेंगवा मी प्लस हुट ओगेदौनेबो मोइना मसी खंगदबने इंडिया गवर्नमेंट खलिबो वखलोंजे कैनो ओइसे अखोइगी MLA अखोइगी मंत्री सिंह अखोइ लेबा पाइब कांगुज खंगदबने खंग मदु काउंटर तौन काउंटर दि खनो वाइब नते डिप्लोमेटिक की लोइबे याय अदगी दि खर लाव खोंग की हनबे याय अदु बैलेंसिंग एक मोइन सानगदबने बको अदुगी रूम सिम पूरा अखोइ द फेल होइबो अदु फेल होरमनिना अखोइ प्रजाना कंट्रोल तौनब ताई है प्रजाना कंट्रोल तौबसीदी सोपसुम हेलकनेब टियार गैस कापसलकनी मोक बोंग कापसलकनी अदगी नोमैसु याम ले कापी है मरमक्ता नत्रा अदे सोमदेसु नहा आक्तनिना कनो थोमजलुनी हेना सोपui चांग से वांगनेबको अने खंबदा अखोइ हुजि इशूसिगी इम्फान द कैदा हैंडल तौरिसा इन खंबदा सी यामना सोइरेन खले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी होंदोकम चंगे फोर्स ना सेटल तौबा यारोय सिदी हाइदी मोना थोलेसी विद ए कोर्स मु थोलकपनि लेबा कनबगी कोर्स ने थोलेसी फागी जुगाई की कोर्स नते लेबा कनबगी कोर्स निना मसिद खुलाई थारगा हेना अखोइ अमांग तोय थोलकनी हेना इशू दि चावरकनेबको सुम तौरदि सि मर्जर की इशू पुथोरकन नाजन हु नोस कनाना खंगनी मरी थोलकनेबसे चेन रिएक्शन थोलकनी अद क्वाइदे फबदी एनु हाइबदो अखोइगी जनरल एमनेस्टी मा आरामबाईगुंबा अदगी विलेज वॉलंटियर हाइगो मोइसि कनात कुथारोय हाइबमा पॉलिसी मोइना लाउथोकपा गवर्नमेंट इंडियाना अदुगा मोइना नोइ सिगदि तौबु याय सिगदि तौबु यादि हाइबा अमा पेपर व्हाइट पेपर थोपिरसु याइदनको अदु थोगा अदु मखारा तौबा अदु क्वाइ फबदी अखोइ हाना सजेस्ट तौजगबनी मिजोराम में तौबा टेरिटोरियल आर्मी काइनागा सेमगलैसे सिगी टाइप त अखोइ आरामबाईगी ओ फोर्स सि अखोइगी सु मोइसे अखोइगी काननाबा फोर्स कनो गवर्नमेंट केनो ओनजन बयाइदनको अदुगा खर खन अंत खंद मानदेने अखोइ लीडर्स कमाइ तोइनो गंदिन लीडर अंगांग सिंजे दुम लेबा ngaibani ayu ngata sak sa dagi nungang tumde angang sing jogi lambi de lehori lakpada kaino mane ba khogi haure be youth sing gi magi mind si leba ningi na trosibo
it is a strong form of patriotism leibang ning ba sidai hen ningai ka chu leitre sidai hen ba si kawai ning duno Exactly. leibang ning Yamna- sorok ta saksa ba khang da gai angang ji thola ga moi leader to thadok piro akoi leibak da mak ta sidi leibak da hingni hairi ba ngang sing sina sidi extreme form of patriotism nationalism mai do khoi u phange bas ko si respect to godab ni haimda si respect to درga di aina khama constitution lai rubagi india gi law lai rubagi art do thokte haibani da adu da masi yeng le dana akhoi gi people representatives sing yeng le bi matam nate moi tholo ga army ga nung thong no haibo nate da akhoi na ngang ta di moi na governor da changa ga moi na prime minister da home minister da adagi di ngasai gi commissioner ka gi unaba du di moi di mi na ta ni haibani da adu thambo gi matam yaure haibani da ina haijeri aduna Manipur gi akoi lai internal li manung dida akoi external pressure disturbance ama pirak matamda khwai ge na mathau ta baje ajik Manipur da jik uniform selaga lai security forces sing se makoi hamna thoga makoi han bada makoi na tawfam thoga protection sing se matam jana tahodaba makoi gi normal duty sing se masak khanghodaba jana maram oiraga Manipur gi rang tarik ahum haiba me gi tarik ahum zidagi tarik mari olakpada Manipur gi naha mayam arambai tengol gi organization natragana हाइरिबा इंस्टीट्यूशन असिगी मियोय सिंगसिना मणिपुर ngakkhibine habsidi yamna mayek sengna hajipu adum history da irga lehogdaba wafam ne lebak miyam mipung khudimung na khange manipur gi mla homfu na khangi bane manipur kana na ngakhi makoi na ngakhi bra natraga akon thangda akoi manipur security force manipur police jawraga even land kamina bagi wafam wari mayam puk tare madu krai bok chumi natraga lali habi wafam di loin tokraga aduna hajik amai tengol gi mioi sing pha punba horakpa makoi gi future kari no gangalak dawa state government laina manipur gi mla sing hingna makoi kari gumba makoi gi migrate gi response samta makoi tawrak dawa so hajik kari oini makha taba makoi gi land si aram atopa maiwan ang phakta la madung da he na manipur si worst of the worst adum jaga am ko oigidori bra haibuduni